Maya pa abak po kaya katamungan, pag masusyan tayo pungini, ing ka-27 Domingo, ning kanariwan a panahon. Pakiabit dala po king kaya katamong kapag masusyan king banalamisa, ring makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring makatuki, Manalang family, Florita de la Cruz, Romy and Elena Dizon and family, Oscar, Tess, Bien, and Bea Aguas, Leodensia Badoy, Chris and Sheila Tiglao, Merlito Badoy Magtoto, Joyce and Jason Ponce and family. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan daring makatuki, Rameses David, Selina Niña Tan, Gloria Sampang. Para king personal akayadwanan daring makatuki, Nicolo Pineda, Amor and Carmelita Bautista and family, Rose Kapati, Leticia Wu and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Roy and Josie Espirito and family, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Patrick and Sara Gocuenco, Joy Espino and family. Para king malagwang kapaldan ng daring makatuki, Estrella Borja Fabian, Purificacion Ocampo Zapanta, Euphemia Stephen David, Aurelia Stephanie and Kimberly Tayag, Renzo Quizon, Maylene Salamat Soberano, Eller Vitug, Emilia De Leon, Zenaida Talorin, Jose Tolentino Jr., Joan Gueco, Orlando Castro, Raul Florida, Fe Kailaw, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, ading hanggang kakaluguran at kamag-anak kamasakit. Para king alang hanggang kapainawan din kapatagtamong miyangon na biye, Ivensueda Ocampo, Rikma Ocampo, Josepa Minjola Narciso, Bernardo Garcia Kinkayang birthday, Carmelita Cruz, Alfonso Culado, Elizabeth Bonos, Jacinto Bautista, Catherine Cruz, Marieta Villanda, Brigadier General Napoleon Angeles Sr., Lourdes Basilio, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Emmanuel de Guzman, Leonila de Guzman, Dr. Luis Regasa Calingo, Soling Sanchez, Narciso Badoy, Restituto Roque, Estelita Taling Pascual, Ricardo Cruz, Priscilla Bognot Dizon, Randy Chen, Alfredo Agustin, Alex Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, Dominador Bravo, Milagros Bravo, Fernando Bravo, ading sablang kaladwaking purgatorio. Ito,
Talakad tamo po at makyabe ikanta indalit a pamuklat. King nagyuningig pa ang paninganak, panimbanal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Good morning po. Good morning po, Amo. Pagmasusyan tayo po yung kaya katamong misa, king makabaldugan na paralan, midadaon panalangin, karing kaya katang intensyon, at mipapangadita mo, karing pamangailangan da rin kaya betam. Karing panahon mi kasalata mo, yung kaya katamong lugod ay maging tuto. O may ngakuta mo, pero ita mo tiparan. Mangyatang kapatawan king Diyos, uling iya, tapat iya, at magbayo. Itangan po, Magkumpisal ko, king Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad. Huling may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karen sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa may payang tuto, pakaluluan na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo, isipan tala po, rin kaya katang panalangin, rin kaya katamong intensyon, king kaya katang Santa Misa. O mayupayang tutuwa talanganggang Diyos, ing kayapan mo lagpas king malyaniming ayabot, ning kaladwami. Ating sikanan mo maygit king atalastas ning kaisipan mi. Tarian mo kayang magdulap lagpos king agyumi,
at pagkaluban mo kesa ng tetagan talakad arapan ning kekang katutuan. Itiyaduan may kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Liturhiya ning Amano. Pamamasang ibat king libro ning Henesis. Ngana ning Ginong Diyos, mayap ing magdilidiliya ing lalaki, lalangkong kasaup na. Inya ibat king gabon, ing Ginong Diyos miyubugyang miyayaliwang animal at miyayaliwang ayop. Dela nalaking lalaki bandenanong lagyuniti. Nanumang lagyong binyena king balang metong karela, yaing maging lagyuna. Dininanong lagyo ning lalaki ring sablang animal a matunod at mayap. Ding ayop, dapot metong man kareti alang meging karapat dapat maging kayantabe na. Kanita pe patudturaneng manyaman ning Ginong Diyos ing tao, at kabang matudtudya, lekone ing metong karing tagyang na, at serane king laman ing lugal a penibatana. Kanita gewaneng babayi ning Ginong Diyos ing tagyang akingwana king lalaki. Delane king lalaki at ngana ning lalaki. Ngeni mikaatim nako muring kawangis, itiya kabud ing butol ning kakong butol at laman ning kakong laman. Mayaw siyang babayi, uling menibatan niya king lalaki. Iti ing sangkan, nung bakit ing lalaki lakwane itatang na at induna, ban makiabeya king asawa na, at ilang adwa, maging metong nalamu katawan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibat tamo, panwana nakata ning Ginoo, kaya kaban ning biyata mo. Panwana nakatasa ning Ginoo, kaya kaban ning biyata mo. Mapalad laring taong mamintu king Ginoo, at mibibye tutupad karingkeyang kautusan. Mga biyayan ka king bunga ning pipagalan mo, maging masaya ka at minawa kabye. Panwana nakatasa ning Ginoo, kaya kaban ning biyata mo. King pibale-bale mo, ing kekang asawa, mangariyang ubas a mabunga. Makapadurot king kekang dulang, ding anak mo, mangarilang sa giwang olibong tanaman. Panwana nakatasa ning Ginoo, kaya kaban ning biyata mo. Makanyanyang mipala ing taong mamintu king Ginoo. Ing Ginoo bendisyonana kasa, manibat king Siyon. Akit mo sanang minawa ing kabiyayan king kekaban ning biyemo. Panwana nakatasa ning Ginoo, kaya kaban ning biyata mo. Kumaba kasabye, ban pati apu akit mo. Ing kayapan manatili king Israel. Panwana nakatasa ning Ginoo, kaya kaban ning biyata mo. Pamamasang ibat king sulat karing Hebreo. I Jesus megawayang mababapang ditak karing anghel, king sinaguling panahon. At ngeni mipatungan ligaya. Agpang king kaburyaning Diyos, takmana ing kamatayan para kay katamungan. Ngeni akit tayang miputungan kaligayan at dangalan, pauli ning kasakitan akeyang delanan. Ing parasaning Diyos, yapin ing idakeno king keyang ligaya, ring binangdakal karing keyang anak.
Karampatan mong tutu king kiing Diyos amiglalang at papanatili king sabla. Gawa ng ganap king kapamilatan ning kasakitan i Jesus. Ing pamuntok a panibatan ning karelang kaligtasan. I Jesus ya ing papagbanal karing tao. Ya ampon ding taong papagbanalana, metong lamu igpa. Inya eno pikarine ausan, kapatad na ning tao. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po bang parangalan, ing mayap a balita. Nung mikakalugod tamo, in Diyos, mamalayak yakatamo, king ganap alugod. Inginu manatiliya kay kayungan, At kaya ka, Antimori. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Linapit lakang Jesus ding mapilan na pariseo, buriteng pakirakpan king pamagsalita na. Sabyan mo kay kami ngarang kinutang, ipaintulot na ning batas, ning kikatamong batas, ing idiborsyone ing lalaki ing asawa na, nga ng Jesus karela, nano'y kautusan na binyan ng Moises kaya kayo. Nga namang may kibat kaya, paintulot na ng Moises, inggawa kaming kautusan ng diborsyo ng lalaki. Kay ba't malyari na lang mikawani? Sinabi ng Jesus karela, sinulat na yung Moses kaya kayo iting tuntunan, uling tutu kayong mga siya sa puso. Dapat kanitang minuna inyang lelanganin ng Diyos, ding sabla, lelanganing lalaki at ing babae, king tao, at uli na niti, lakwanin ng lalaking tatana, timana, at makyabe king kayang asawa, at ilang adwa, maging metong nalamo. Inya nala mabilang adwa, nune metong nalamo, at ing piyabe na ng Diyos, nala dapat pikawan yan ng tao. Inya karino bale, pasibayo ng alagad kinande Jesus tungkol kaniting bagay. Sinabi na karela, ing lalaki, kawani king asawa ng makisayong aliwa, mikakasalaya king kayang asawa, king pamikalugod. Antimuri ning babaeng kinawani king asawa na, at mikisawa king aliwa, makipangalugod dia. Ding mapila na tao, lalapit to kang Jesus din karelang anak, banong itong pakarela ring gaman na dapat pengamuanan dala ring alagad ang magding magdalang anak. Ang apasina ng Jesus si Timmy mo ay at sinabi na karela, paboran nyo lang lumapit ka na ako ding anak, e yun lang babawalan, ngulim para karing antikaretiya, ing kayarian ng Diyos. Tandanan nyo iti, ninumaning tanggap king pamagari ng Diyos, kalupaning pamananggap ng anak kamalati, e yamilub ka rin. At kinaul na la, ringanak, kamanglati, timpak no ring gaman na kimbalang metong karela, at benendisyon na la. Kapatating may pabalita ng kayatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. King Legiunig pampaning anak, panambalan ng Espiritu. Amen. Ating kupong singsing. Ing kaya katamong relasyon, iya mo dapat relasyon na akakita mo uli na ning batas. Our relationship is not simply
founded and defined by legal parameters. In fact, our deepest, di kaya peka malalam, our most meaningful, di kaya peka makabaldugan, most memorable, detang eta mo akalingwan, most cherished, detang paulagan tamong relasyon, enuman makabasi mo kem batas. Isipan mo man detang paulagan mo, uling ikiakatamong relasyon, sasabihan ng batas, gawan mo niya, gagawan tamo. What ito naman, kailangan niya yung batas, yung legal, potang employment, lulub ka kayong obra, pakabasan may tanggay kang kontrata, business partnership, potang magipag negosyo ka, pag-aralan niya kaya kayong pisabi, sulat siya. Financial transaction, potang ating manutang kayong bangko, potang ating bonds, or statement of ownership, nung kanino ya. Engagement of services, supplies and purchases are defined and bounded by law. Nga masanting tagad pipirma, pakabasa niya. Nung iyaintin dyan, pabasa niya ka rin ang luwa, pa-advise kayo. Uning neng kaya rin, pipirman tamong batas so legal statements, it bounces. Palamit ang makatali ka rin. Kailangan mong bayaran o kailangan mong tupdan. This very formal bounding relationship, in fact, can even go beyond it and become more personal. Pwedeng kanegosyo da ka, tikata kontrata, akaluguran da ka. Ating katang kontrata, keng obra, kaya beda ka keng obra, pero may ginta mong mikakaluguran. Pwede tamong lagpusan, ings babiyan na ning batas. Kasi keng kaya katamong misang ini, keng ebanghelyo, kukutang da rin pareseo kang Isus. Actually, kukutang din naman para mabiyasa la o interesado la keng sagot. Buri diyang pakirakpanan, magsalita Yesus. They are not really sincere to listen to His answer. Nga da, Master, is it lawful? Makayon keng batas? Ing lalaki, kawanyaning sarili ng asawa? Is it lawful? Ayon keng batas. At yung keng batas, nga da kang Yesus. Bali po, misan, mig-bless kong bale. Nyatang i-bless kayong bale, disentiya po yung bale, naman maragul, pero malinis siya, masanting niya, pipagalande. Kanita pong binles ke, at yula rin kamag-anak ng ibat Manila, para niya kilaman yata penibatan. Den karelang apo, ampo rin kayang uncle, ampo karelang tita, chula po. Kaya ba deng niya asawa, at ilang anak kababay, dalagitan kaya ba't sabi daw, Father, emine po palwalan tang metong anak, kasi ating kami pong special child. Kaya po ba, nangamanwan da katilang special child, ngayon pala itang anak da autistic ya po. Maragul niya po itang anak, 14 years old ya. Maragul niya pa po ka na ako, ane kataba, ane kadagul. Ngayon ita po kayang movements na control. Ane kadagul ka ba't balamay bug nakasunggaban po tangakit na ka. Ako yan tangikit na ako, deman burin palwalang kayang kwarto, o nang Bisaya lumwal, ang giyang maraguli tatang na, eneg yung tatang na. Lepita na ako, kakaulan na ako ni tatang na, kikis na ako, kingwa na po yung na akong face mask na po. Pero, akay naman po, antabayan din rin pengari daw. Pero mapagala po din pengari. Itang anak, po, kadagulan po. Itang bayo ko man mako, may kabalbalya po. Talagang, there's so much effort to express their love for the child. Ngayon ta pong pala ko nakikitang bale nga ita, binles kaya po yung bale, may nga di kaya po, at penamdaman kong ano kalalang pangadi din pamilya, pati rin lola, pati rin bisita ng bapa, ano kalalang pangadi din pengari. At yan ta binles ko lot, penamdaman ko may bless ko naman karela, kasi mga dila naman, at malalam yung pangadita. Ating karelang kasal pantayanan. Bali po na ano yung sabi nitang kayabi ako, tampauli na kekesaken, Father, wari sabihan da rin matwa, potang ating kayong anak, ating special child, kembale. Kabat si Sesen niya, paboren.
Nga na, wari po tang tinganak ka special o ting autism, swerte la keng pamilya. Kabatap kayong isip ko, makanano kang maging swerte kanito? How can you make sense of the statement that special children are a gift or swerte kayong pamilya? Nung lalo mo, for practical reasons, po masaguli. Pero tang pekaisip lang kayo po ito sinabi ng ito, swerte po tang keng pamilya ating anak, miki autism or special child. Realize ko, tutupin. Uling po tang ating kong special child keng anak o keng pamilya. You need a lot of love. Kailangan yung matinding lugod. At penamdaman ko ito, overflowing lugod. Deep sense of understanding. Aintindihan mo yung kabilyan. Maggrasya kayo. You accept reality. Kakaulan mo na yung katutuan. Na iti, tutuna, amipaldan bukas, manaliwaking parminggo, mawala kang panulong. There's so much tolerance, patience. Itang kaya kang pamanintindi, ampong perseverance, na kaya kang pamagtyaga, talagang lunto. And you have this everyday in your family po, tang aldoldo, ating makanyan, kayong pamilya, matinding lugod, matinding pamanantabe, pamananggap. Siguro pin po totoo, swerte yung pamilyang ito. Potang dakala lugod, dakala pamanintindi, dakal akapanayan, ang pong kapibabatan. Tutupin po tang makanyang kayo kayong pamilyayo. Ang giyangala ko ang special child. Sabihan kayo, maswerte kayo. Kasi po tanging relasyon tamo, babasi tamo mo kayong batas, we degrade our relationship. We can degrade the relationship when we appeal only to legality to resolve our problems. When we approach to solve our differences and misgivings through the law. I heard of siblings, even husband and wife, who goes to the legal court to resolve their family issues. At the end, who wins and who loses? Neng kayo makakalungkot ba lang mo, bababata mo yung dignidad, yung kikatang relasyon. Potang dadalata mo kayang korte, yung kikatang pamiyabe. May kapatad ka ta, may pagdemanda ka ta. May asawa kayo, idalayo kayang korting pamiyabe yo. Wari mas mababang klaseng relasyon ita. Take note, justice is the lowest expression of love. Ulingin lugod, lalagpus pa kung nasa sabianing batas. Madakal na ako po din dam. Makwalta, miga kapatad. Kakwaltada po. Atin lang marakalagabon ang pong building negosyo. Akamatayan dala rin pengari daw. Mga tuano rin miga kapatad at tinala ng mga anak. O ba't niya tang metela rin pengari daw? Kakwaltada no. O may papagdemandala pa. Nino mo sinambot. Ikuanin ka piraso gabon ita, ikuanin ka pirasong baling ita. Ninong mesambot, ninong sinambot. May kakapatad la. Metong lang pamilya. King lawe na rin pengari daw. Palagay yung masayala. Nung atsun ako kayong banway, kayong pipengari, ahit mo rin anak mo, yung papagdemandala kay likwan nyo. Siguro sabi na rin pengari, mapangya ko no pe pagmanante nga anak ka rin. Elaman pala, may kakalugod. I-resolve da mo pala yung problema da kayong korti. Giyawadang mababo, yung karelang malalam, a relasyon bilang may kapatid. That's why when Jesus was asked, Lord, is it lawful? Ayon ba kayong batas? Yung babae, pwede na yung kawan niya ng lalaki? Yung lalaki, pwede na yung kawan niya ng asawa ng babae? Jesus naman peki bata nito. Jesus did not answer through the legal, lawful framework, but Jesus went back to the intention of God in the union of husband and wife in Genesis in the first reading. Kaya tang mumunang pamamasa, o iting pekibat ng Jesus. Na pekibatan kem batas. Pekibatan na, nanuwari talagang intensyon ng Diyos. At miyabing miyasawa, lalaki ang pambabae. Baka nita maging metong la.
ing lalaki lakwa ni manang po itatana, baka nita maging metong la, ing asawa na. At nanumang piyabe ning Diyos, no pwedeng pikawan yung tao. Kabat kutang mo, is it lawful? Hanggang bagay, dadalan tamo kayong batas. Hanggang bagay, dapat tandalaga kayong barangay. O may papagdemanda tamo. It should be the right forum. Bali po itong, it's the right forum. It's the proper stage to solve the family problem and even marriage. Itangaw sandong, is it the right way or the only way to resolve a problem by a legal means? Or is only one of the available means? Maybe the extreme. Because I believe we have other options. At inta pa naman na liwang pipagpilinan. Then akong halimbawa na yan. Matthew 18, verse 15. If your brother or sister sins against you, point out their fault. Just between the two of you. If he listens to you, you have won back over your brother or sister. If not, call other companions from the community and talk about it. Nung ating kapatad, ating niyang paginakit kaya kakamwa, o ating niyang pamagkamalig kapatad mo, pisabyan niyo. Ika yung adwa. Mo pa ya, bedeng kabakala tao. Nung may kiramdam niya kaya ka, migbalik kaya kayong kapatad mo. O nung may kiramdam, maus ka pang metong o adwa, kayang pamilya, pisabyan niyo pa rin. Bala mo, Jesus, ala na masasabihan, hindi ba ang daming kapatad mo? Dala mo kayong usga, dala mo kayong barangay yan. Ali, maus kang pulis, ali. Pisabyan niyo. May itong pag-example na Matthew 5:23 to 26. Therefore, when you are offering a gift to the altar, and you remember that a brother or sister has something against you, leave that gift in front of the altar. Go first and be reconciled to them. Then come and offer your gift. Settle matters quickly with your adversary, who is taking you to court. Do it while you are still together on the way. Or your adversary will hand you over to the judge, and the judge will over you to the officer, and you will be thrown in prison. Lawan niyo po ito. I-Kristo sabihan na, nako pa pupunta kayong husgado. Pisabihan niyo na pa mo, kabang papunta ako ka rin. Ala naman bagay pwedeng pisabihan. Nung mikakalugod kayo, nepo. Poto kayo ako mikakalugod, baka pwede. Pero sana, tam tatabiling lugod, kayong puso tamo. Baling, may walaya kaya kay kapirasong tipan dyan, alakwan tamo na, potang mga mateta mo. Yasa mawala kaya kayong kapatad mo. Kaya kang pamilya. Yung pamikakalugod kayong balayo. Then kaya kasi, ingluluban tamo, we go to the wrong shop. That's why the assessment and the value of what we offer becomes less important. Kunyari mo po, din daw ang halimbawa. Kunyari mo, itata mo, mete na itata mo, kabat pag manana kang kotsi, ngayon ang kotsi ng tatang mo, antik na matuwa na luma na itang kotsi. Pangadela may kayong junk shop. Karetang magbabasura, yung kotsi ng tatang kasi luma na mura yung mura, kiluan dyan mo bakal. Kiluan miya sera na siguro 10,000 niya mo yan. O kasi dela may kayong junk shop yung kotsi ng tatang mo. O kaya, dela may kitang second hand car shop. Ditang magtindang second hand. O siyempre, uling matuwa na yung kotse ng tatang mo. Kung bakaretang masyadong matuwang sakin, mura yung mura. Potakal yan dyan. Pero ning kotse ng tatang mong matuwa, dela may kitang antique collector. Ay tindihan ng history dire sakin. Hindi palang sakin na ini, talagang ditak na lamo kaya tiking yato. Ini palang sakin na ini, ditak la kaya ti Pilipinas. Collector's item niya pala. Ikit may ulaga, ing sakin. Kaya saking delame keng junk shop, o kaya keng lugar anong nukarin mura yamong idalada. Makanya niya naman yung kiyakatang pamiyabe-yabe, kapatid. Marriage and family relationship in crisis. The church
Our faith, in kaya katang kasalpantayanan, ikatamong Katoliko, itamong Kristiyano, ikatang pisamban, we have other options to save our marriage, to save our family. We have counseling. We have marriage enrichment sessions. We have family ministries. Ating Couples for Christ ken. Ating CFM, Center for Family Ministries. Ating miyaluang paralan, pwede tayong pisabihan. Ating kaya katang pisamban ng nukard megumpsa, in kaya kayong pamiyabe. Nano yung kaburian ng Diyos, o iteng kukutang ng Yesus. Nano yung plano ng Diyos, kareng miyasawa. Nakukutang nung nano yung atsukeng batas, o nung nano yung makasulat keng batas. Tandaan niyo po, ang yandem batas, they revolve and they change through history. Manaliwa, imburining batas. Bali po kanitang minunang panahon, legal, ingsali kang tao, gawan may alipan, that slavery was legal. Pwede kang saling tao kapag gawan may alipan. That's legal. But it is not moral. Karengaluang bansa, legal na itang drugs. Basta regulated mo. Pero ketiyali, saan yung gusto? Anyapin po, magbalik tamo kingayatang kasalpantayanan. Keng tunay panibatan. Uling lugod tamo, totoo. Naman po kabud-kabud at sumukeng batas. Yan peka mababo paralan. Api sabihan tamo yung relasyon tamo bilang pamilya, may asawa at may kakapatid. Ita mo man kayong pisamban. Uling malalam. Maulaga, inkikatang pamyabiyabi. Inkikatamong kakantang kapampangan, ating kupong singsing. Balak sa mo, commitment kaya mo, tang foksong ya mo, foksong. Ngayon pala, inkantang ini, it is a song of love and commitment and the desire to save the love. Impalang kantang ating kupong singsing, love song ya. At kantanin in tunay pami talaga sarili. At buri nang isalba in kayang lugod. Lawin niya po na ating kupong singsing. Nino rin ating singsing kaya kayo, rin talasawa. Susulod yun pa rin wedding ring yo. Nung ating kasingsing, o iting kaya kang commitment. That is who you are. Talasawa ko. I am a husband, I am a wife. Itang singsing, mo singsing para masanting ya, malya, alipo. Naman jewelry, po pareho ito. Ing singsing, tandane, ning kaya kang panga talaga. Your commitment. And your commitment is your identity. Nung nano yung sinumpaan mo, o ita, nung nino ika. Sinumpaan ko, 27 years ago, maging kumpari. And that commitment is who I am. Anyaos yun ka na ako, among Deo. Uling ko ito, sinumpaan ko. Kaya kayo, ausanda kayong Mr. and Mrs. Uling kaya kayong sinumpaan. Apan senyor and doktor, deng engineer, deng architect, at inla naman graduation ring, sinumpaan da ito. At ito, inaus mo kaya engineer, inaus mo kaya architect, attorney, aus mo kaya doktor, kasi atin lang sinumpaan. At potang may wala yung singsingay ito. May walala itang may walaya mong may nabuya keng lababo ali. May wala yung sabihin, may walaya iti when you lose your commitment. Potang kakalingwan mo na yung sinumpan mo. Potang yung nakamaging tutu keng tingwanan mo. May walaya iti. Potang may walaya yung tingwanan mo, ninuy ka. Potang yung nakatutu keng tingwanan mo, ninuy ka, ninu ako. We lose our identity when we lose our commitment. Anya po potang may walang katutuan kaya kang tingwanan. Masakit ita kareng kaluguran mo. Masakit ita kay asawa mo. Masakit ita kareng anak mo. Masakit ita kareng malugod kaya ka. Pero aliwo mo, kaya kaman, yung peka malalam masakit. Potang damdaman mo, ing ka maging tutu, kayang tingwanan mo. Anya nga na, sukal ning lub ko, susukdul king banwa. Ikitsiya po ita, the pain in my heart reaches as high as the heavens. Kanti tayo po katinding sakit alub.
Potang linugod ka, pero ay maging tutu, keng kayang pamagpatalaga, keng kayang commitment. Pikurus kong gamat, babo ning lamesa. Nanuya po ito? Imburi na po sabyan, ning lamesa, oy chay, lamesa ning Gino. Kanitang kinasal kayo, at ko kayong altar, at kayong harap ning altar. Kinasal ko kayong harap ning Gino, kayong kayang lamesa. Pikurus yung gamat, babo ning lamesa. It is your marriage. It is the wedding that you had before God. Kaya yung Diyos, kaya kayong sumpa. Ngayong kasal na ng Katoliko, kasal ng Pisamban, mo batas. It is a covenant. Metong niyang tipan. Anong nuka rin kaya yung Diyos? Lawen nyo man, potang ilalaki, babay, bibigyan ng singsing. Potang atsuna kitang peka matas, aparti ng kasal nga na, Maria, bibiyeke ke kay ning singsing. Anting tanda ning kanakong lugod at katapatan, kilagyo ning igpa, ning anak, aning banal na Espiritu. 1, babiyeke ke kay ning singsing, anting tanda ning kanakong lugod at katapatan, kilagyo ning igpa, ning anak, ning banal na Espiritu. Inkarelang pamagsumpa, mo in my name, in my commitment, king lagyo ning Ginu, ama natili, ing ligong ginung matapat, ing ginung mamatawad, ing ginung malugod, ing ginung magbayo, yasanang kaya katang panibatan at paging pundasyon ning kaya katang maging kinabukasan at pamilya. Ninumang menakit king singsing kong mana, ing singsing ay mana kong lugod, karag ka na akong pengaring awala ko, ulig ka na akong kasalanan o kakulangan kayong katapatan. Ing kalulong puso ko, manginuya kaya. Please help me find my most precious ring of commitment, my identity, my inheritance. Yung peka mawulaga ka na akong may walaya, so panyo ko po. At detang may kasawap kaya kayo, ibalik din ka na akong singsing ka na akong katapatan. Ing ka na akong puso, manginuya kaya. Kasanting na po, bala ko sa mo, kanta-kantatayang kanta-kanak, kanta-kapampangan. Pero ini, ingaintindihan tamo, kiyang lugod tamo, kiyang pamilya, lalo na rin miyasawa. Potang mawala yung singsing nyo. Sana saup-saup tamong panintunan tayo at ibalik. Manginuya kaya, inumang menakit, king singsing kong mana. Pwede ko pong sopan, kantataya po, ingatin ko pong singsing. Sige na mo po. Bako migising. Deta kasi nga luwa, matutod no yata O, mantagisingan tala. Ating ko pong singsing, metong yang timpukan, amana ke iti, kang indong ibatan, sangkangkeng sininu, king metong akawan, me walaya iti, eko kamalayan, ing sukal ning lubko, susukdul king banwa, mikurus kong gamat, baboning lamesa, ing numang menakit, king singsing kong mana, kalulong puso ko, manginuya kaya. Eyo po wawala, deng singsing yo. Kilagyo ng igpa, paringanak, panimbanal Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Malalangin tamo king kayakatang Diyos at iyapas tayong kayakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, king Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat yatu, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ni Banala Espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubliyang mebye,
Pepayta siya banwa makaluklok, wanan ning Diyos sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bamukum ka rin mabi ang pome nga mate. Sasalpantaya ko kin banala espiritu, kin Santa Iglesia Katolika, kin pamisamak din santo, kin pangapatawa da rin kasalanan, kin pangasublirang meding mete at king bie alang angga. Amen. Malalangin tamo king Diyos ang malugod. Alina lang karing tao para king metong at metong. Nga tapong makibat, Ginoo pasiknangan mo ing lugod mi. Itangan po. Ginoo pasiknangan mo in lugod mi. Para king katapatan da rin sablang pepatibe king pangakurang lugod king metong at metong arapaning Diyos at ning komunidad. Manalangin taking Ginoo. Ginoo pasiknangan mo ing lugod mi. Para king kabyas na natetagan ding anggang magnasang magluwalo at paglabong king lugod ning metong at metong kaya kaba ning aldo, ipagkalub ning Diyos karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo pasiknangan mo ing lugod mi. Para king kapibapatan at kusang pamamatawad, para king sikanan lub, makiramdam at magsalita, para karing niyasawang makasadyang sumaop, king metong at mako king pusan at kakulangan ning balang metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo pasiknangan mo ing lugod mi. Para king tiwala ra king Diyos, ding ega na ganangan miyasawa a ating kamalayan, king karelang kakulangan at kainan, ban kapilan man, kumupas sin lugod da king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo pasiknangan mo ing lugod mi. Para ka ring pusong ating kapanayan, pamikadamayan, pamanalastas karing babaeng mipasakitan, lalaking mesira kamarinayan, ima at anak ami paimburisan, manalangin taking Ginoo. Ginoo pasiknangan mo ing lugod mi. Para king bendisyon ning Diyos karing kiyakatang ti bale-bale, lalo no karing miyasawang bisang sumuyo king pamangailangan ding karelang komunidad, manalangin taking Ginoo. Ginoo pasiknangan mo ing lugod mi. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Ginoo papanatilyan mo kengan king kaya kang kasunduan ning lugod. Pagkaluban mo keng panahon ban atuklasan mi ing metong at antabayanan king balang metong at metong king lugod. Kapamalataning sikanan ng Jesucristo ang ginumi manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ni Eucharistia. Talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, ban dating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang may payang tuto. Tanggapane sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala ating mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, patibayan me ing kasunduan mi keka, kapamalatanan ng tinape at kalis, adaralan ng king harapan mo. Busan mong mandatila yang kayabe ming anak mo, at gawa na kaming kayang
talayingat king tula ning metong at metong kay kami. Iti adwan me kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka, Yat antimorin. nayo reng pusuyo. Makayat nano, King Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginuta. Iting karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matulit ing pasalamatan na kang parati numan ka rin o igpa Diyos nga langangat lubos mayupaya. At ka ing kaya kaming pangayatyo, pangemut at pangataw. Ing pamibiye-biye mi king aldoldo daranasan ming kaya kang lugod. King lugod mong tenam, king meto, yatu, binyene, ing kayang anak, ing banal espiritu bilang mumunang bungang babiye garansya, king akayabe mo kami, king siping na kapilanman. Ulinita kang beding sa Blancoro, ring angel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makiyabe, king alang tuk nang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, o Ginoo, Diyos mayupaya. Meet mo yung banwa at kinlabwat tingkeka, ligaya. O sana, ing kakatas, katasan. Wanya'y daratang, kinlagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, ing kakatas. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami marialang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon pusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepa salamat sa keka, pirason et binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, ami daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan king waning kalis, pasibayang pepa salamat kay ka, binyening kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbayo talanganggang tipan na mi bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran la rin kasalanan, daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo yung misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebian ng anak mo, darawon nga kaya kayong tinapen imbiat kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan, kaya ka pepalyerin mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulo-sulo king kataon at daya ng Kristo,
Itipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpay Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading hanggang kapatad ming kaluguran, malugod na susuyot sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, king kaya kaming pisamban, king kaya kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang mayango abi. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen indunin Diyos, San Jose kayang esposo. Ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabanin panahon purian dakat paligayan kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Mausta mo king igpa, karing panalangin, tiro ng Yesus kaya katangan. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ning kaya kang pakalulu parati kang ikabus king kasalanan. Migtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. E mo sa babaligdan, ing kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan, ing kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo ang pong bilugan, nagpangking kaburian mo. Ikang mabibi, magari, manggaban, king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ing Ginoo manatili sa anak kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, mi kakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo.
Niyo yung kordero ng Diyos, niyo Jesus, sa milalako, king kasalanan aning yato, nuwan na rin mayaos, king apunan aning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ko, dapot, yagkas miya yung amano mo, kumayap na ako. Dapat ay spiritual pa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ningining pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man spiritual kining puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko kaya ka. Mo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Katawan ng Kristo. 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 Amen. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
Orasyo Emperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit a igpami, lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19 ang may dalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena karindakal na tao. Adwan mi ngeni kaya ka imbaligdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat mi kaya kami ing makaulo mong gamat. Intakot mi kin sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at pasulungan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bindisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang alang kalausan ding kaisipan at katawan. Pasiknangan mo in pamagtagulaling, ding saririra king pamaglingap karing masakit. E mula pabren yayawa kaniting sakit, ipanalangin nila retang mayawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan retang mayango na biye. Manano na sanang paulining masabal apa magmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasangkulan kaniting krisis. Layon taryana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyangadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Panalangin mo kami. At inlapong pepadalang panalangin kaya katamo yung kaya katang Archdiocese, karenggang misang inin Domingo, panalangin tala po rin kaya katang maestra, din kaya katang talaturo, din kaya katang teachers, mananasanang king karelang mission ngayon daratang, ngayon atsyon ang inga bayong banwaning pamanuro, ang tabayanan ng Diyos king karelang mission. Panalangin para karing talaturo. Talapamyening sablang kabyasnan, at peka maula karing sablang talaturo. Balikdan mo lang mipnong lugod ring talaturumi. Pagkalaman mula king makasadyang pamanese, karing kaisipan ming maligagang mabiyasa. At elasana sa sawa, potang eke makatuki karing tuturura. Bendisyonan mula ring pusura, magsaya, potang managumpe kami. At pasikan lob, potang mibabagsak kami. Pagkaluban mo lang mamong kapibabatan, uling ingdaklat ning pamagaral, binangmayan. Sindyan mo karela ing milalablab adiwa, apakaluko king nasaming mabiyasa. Saupan mo lang manakit, king inggelingan ning balang magaral, alayo king marka ing ulaga, nune king pamanaligda. Ikintal mo karela ing kaburyan sumulong king belwan, ing dapat pitakutan ing bayong kabyasnan at ding karanasan. Turuanan mo lang pakyabutan da ing paintungol, ilang pasulong karing maragul at agimpan, apaninapan mi para king sarili mi. Bendisyonan mo la ring talaturumi at aminuna na kaya kami. Inggewara, apapakinabangan mi pamurin. Suluan mula king mayap mong alimbawa ring sablang taluturo. Ban makapatalakadla, king kapamilatan ding mga manura. Ban makalugudla, king kapamilatan ding kaisipan da. Ban makarakela, king kapamilatan ding pusura. Amen. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O may payang alanganggang Diyos,
Ipaintulot mong itong Eukaristiyang pisuluan-suluan mi, katwa na kami king kaya kang biye. Mananasanang ing lugod ng Kristo, pagmasusyane ngeni, ing tagkilano rin biye mi, at taryana kami, king painturo kaya ka. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bisa kong pasalamat personal kang Kong Manny, ang po kang Ching Helen Garcia. Nung lalo nyo po rin luklukan nyo, lenyo po rin pisikloran nyo, bayo la pong leather din, pelitan dala. Saop na naman na Garcia family, Kong Manny ang po, ng mga gobra na. Po rin luklukan nyo, lenyo la po, gas. May retouch la po kayong karelang pangabarnis na po. Ating mo namang sinaw pa, mamie leather, pamagtakap. Pero dakal po salamat ka rin, abe-abe kembaryo tamo. Ditak-ditak, sa sela po rin damages ka rin luklukan, ang po ka rin kaya katang pisikloran. Pota po kati ko nga kakit, pwede tang samasan. Sabihan niyo po ka na ako, sabihan niyo ka rin kaya betam. Banta, abe-abe tayo pong pagmasabalan, luguran, ni kaya katang pisamban. Uling kaya katamo yangan po ini. At salamat po ka rin sa asaw pa po rin malugod. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, Antimony. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong familia, kilagyo na ningigpa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Kaya katang misa, midaone, umeta mong maging tuto, karing kaya katamong tingwanan. Salamat, King Diyos.